Mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba biravugwa yuko umusore yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana kugeza magingo ngaya nkuko amakuru atugera akomeza kugenda bivuga. Umusore w'imyaka 20 y'amavuko witwa Hitimana Shurudia wari utuye mu kagari ka Nyamirango murenge wa Kanzenze mu karere ka Rubavu mu rukerera rwo kuri 22 ukwakira 21 yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana. Mukuru wa nyakwigendera witwa Hazarerimana Joseph yemeje inkuru y'urupfu rwa murumuna we. Mu kiganiro agiranye na umuryango yagize ati uriya mwana nta rugomo yagiraga, yaratuje, ni murumuna wanjye. Ati yari ku kibuga cy'inka agiye kwahira, ati yahuye rero nawe bicanyi, ati bibaye nka saa 11, ati twumvise amasasu tuyoberwa ikibaye, ati kubera ko ari hafi yaho abasirikare bitoreza twagize ngo nibo bari kwitoza. Uwitwa Nikuze Ariete yatanze ubuhamya bw'ibyo yumvise, ati hari nka saa 10:55 kuko nashidukiye hejuru ndeba ku isaha numvise umuntu atabaje ngo mbabarire, ijwi ryo sinari kurimenya, ati twavugiye mu nzu ngo urakomere, twumva barashe amasasa agera kuri 3 turaceceka cyane, ati kuko bwari bunakeye, ati bayarashe saa 11 ziri kurengaho iminota 20 ntabwo twari gusohoka, ati turi kumva amasasu hanze. Bivugwa ko ubwo rero bari bamaze kwica uyu musore bafashe umurambo we bawukurubanira mu murima w'ibirayi. Abayobozi mu nzego z'ibanze, abo mu nzego z'umutekano n'abo rwego rw'ubugenzacyaha bagezaho icyaha cyakorewe kugira ngo hakorwe iperereza hamenyekane bagize uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Ngibyo rero reka tumwifurize iruko ridashira, twihanganisha umuryango we kubwo kumubura. Ntabwo ari ikintu cyoroshye na gatoya. Ukomeze tureba nandi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Muri Guinea batatu bahoze muri guverinoma ya Alpha Conde bakabashyizwe mu y'agateganyo nkuko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Abayobozi bashya bahiritse ubutegetsi muri Guinea bagize abantu barimo uwahoze ari umujenerali n'abandi batatu bahoze muri guverinoma Alpha Conde muri guverinoma nshya. Igisirikare cyagerageje kenshi cyane guhumuriza abashoramari, abaterankunga ndetse n'ibihugu byo mu karere, kivuga ko guhirika Conde cyari gikorwa kimwe cyo gukuraho icyo bita ruswa kandi ko kidafite gahunda yo kuguma ku butegetsi. Abubakar Sidiki Kamara wahoze ari general mu gisirikare yagizwe ministre w'ingabo w'agateganyo nkuko byatangajwe umuvugizi wa guverinoma kuri televiziyo y'igihugu kuri wa kane. Abubakar Sidiki Kamara kandi yigeze kuba umuyobozi ushinzwe abakozi muri ministeri y'ingabo kubwa Alpha Conde, nyuma yaho yoherezwa kuba ambassadeur muri Cuba. Bashir Diallo wahoze ari defense attaché muri ambassade ya Guinea muri Algeria yagizwe ministre w'umutekano, naho uwitwa Rohopu Lama wahoze ari umuyobozi w'ubucuruzi bwo hanze y'igihugu agirwa ministre w'ibidukikije. Abdulrahman Sike Kamara we akaba yagizwe umunyamabanga mukuru wa guverinoma, mu gihe mbere yari umujyanama w'umunyamabanga mukuru nkuko twagiye tubigarukaho mu makuru yacu ashize. Hanyuma muri South Africa, muri Afrika y'Epfo, nyuma yo kurekurwa by'agateganyo Jacob Zuma akaba yagiye kurega umushinjacyaha. Niyo makuru akomeje kugenda avugwa muri aka kanya. Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yagaragaye bwa mbere mu ruhame kuri wa kane kuva yafungurwa by'agateganyo muri Nzeri, agiye kurega umushinjacyaha mukuru. Zuma yagaragaye ku biro bya polisi biri mu mujyi wa Pietermaritzburg mu burasirazuba bw'igihugu, agiye kurega umushinjacyaha witwa Billy Downer ashinja kuba rero yarashyize ku karubanda dosiye ye yo kwa muganga. Ubwo yageraga aha Zuma yasohotse mu modoka yihuta yinjira mu nyubako akikijwe na bamwe mu bashinzwe kumurinda nkuko byatangajwe n'abanyamakuru ba AFP n'ibinyamakuru by'abafaransa. Yaraherekejwe n'umwe mu bakobwa be mu gihe itsinda rito ry'abantu bamushyigikiye bari bambaye imipira yanditseho izina rye, bari mu muhanda baririmba banabyina. Zuma y'imyaka 79 y'amavuko yarekuwe by'agateganyo, yarafungiye muri gereza yarafungiyemo kubera ibibazo by'uburwayi, aho yari arimo gukorera igihano cy'igifungo cy'amezi 15 yakatiwe kubera gusuzugura komisiyo y'uwamukoragaho iperereza ku byaha bya ruswa byakozwe ku buyobozi bwe hagati ya 2009 na 2018. Yajyanywe mu bitaro avuye muri gereza abazwa ku kibazo kitatangajwe mbere yo kurekurwa by'agateganyo, akaba yagiye kurega uyu mushinjacyaha mukuru witwa Bill Downer. Zuma yifuza ko Downer akurikiranwa ku kuba yarashyize mu itangazamakuru amakuru y'ibanga ajyanye n'ubuzima bwe. Ubushinjacyaha bwatangaje ko bwana Downer ari umushinjacyaha wubashywe cyane
kandi wagaragaje ubunyangamugayo mu buzima bwe bwose, buvuga ko bwatangajwe n'ibirego bya Zuma. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata c'ubutungane. Leta y'u Rwanda ejo kwa gatatu ku mugoroba yatangaje ko izokunguruza imikiririze y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 200. Sentare nkuru iburanisha ivyaha mpuzamakungu na njabukambibe y'u Rwanda muribuka ko yaciriye Paul Rusesabagina umunyororo w'imyaka 25 mu gihe ubushinjacaha bw'ico gihugu bwari bwamusabiye gupfungwa burundu. Umukobwa wa Paul Rusesabagina ariwe Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura mubwira ingene bakiriye ubujurire bw'ubushinjacaha. Twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki. Bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari nko gufungwa burundu. Rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibingi yari politiki, ari message bashaka kohereza. Ahubwo ikite n'agahinda nuko ubu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inkiko ibumva, ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunité yo gukomeza urubanza rwabo. Noneho ino decision yo kongera kujurira dossier y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politiki, kandi ko bafata decision zivuye ahandi. Uko ubushinjacyaha bujuriye, kubera iki mwebwe mutigeze mujurira kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire? Papa ni ifungwa ya politiki, uburenganzira bwe bwose bamwimye abavoka be, ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe. Bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bamuhayeho access iminsi mike gusa mbere yuko iyo date yo kujurira igera, nuko bamwangiye yuko asoma ibyo bamukatiye. Rero muri izo condition ntabwo umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo niveau, kandi papa byerekanye ko ari ifungwa rya politiki, kandi ni politiki gusa izamuvana muri prison, ntabwo ari runo rubanza. Uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza, ko azahavanwa na politiki. Inteko nshingamategeko y'Uburayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi, ariko perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho, uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera. Wowe iyo urebye uko ibintu byifashe, urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza? Ego, kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko nta butabera uri mu Rwanda. Ni gute ushobora kwima uko abonana n'abavoka be? Ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dosiye ye? Ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri selule ye? Ibyo byose byerekana, kandi ibyo ni basique, ku buryo byerekana ko nta butabera buri mu Rwanda. Ibyo bintu biri basique ntago binahari. Rero iyo abaguze ko u Rwanda